Hello friends. We are back. Twagarutse mu makuru ashyushye cyane. Aka kanya muri iri joro ryakeye, Isiraheli yahuye n'uruva gusenya. Muti bimeze bite? Tugarutse mu rugamba, tugarutse mu ntambara n'amakompora menshi cyane. Fight, imbunda zimeze nabi, ibisasu biraturika mu kirere cya Isiraheli. Isiraheli yagabweho igitero gikomeye cyane n'igihugu cya Irani. Irani ni igihugu cyahoze ari Peresi, kikaba giherereye kuri kilometero zirenga 1500 uvuye kuri Isiraheli ugana mu burengerazuba. Ariko iki gihugu kikaba cyagabye igitero cya misile nyinshi cyane na drone nyinshi ku gihugu cya Isiraheli. Muri make Irani na Isiraheli nta mupaka bihana, ariko Isiraheli herutse kugaba igitero ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2024. Isiraheli yagabye igitero ku basirikare bakuru ba Irani aho bari muri ambasade ya Irani mu gihugu cya Syria. Ako kanya abayobozi bakuru ba Iran harimo nka Raisi, perezida wa Iran, bahise barahira kuzahora cyangwa se icyo bita revenge cyangwa retaliation mu terime za gisirikare. Retaliation ni ukugaba igitero wishyura. Muri makeya Irani nibyo yakoze, ikaba yagabye igitero uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa kane 2024 ku gihugu cya Isiraheli, cyane cyane mu kirere cy'umujyi mukuru wa Tel Aviv. Ngubu ibintu bimeze nabi, amazu menshi yasenyutse, ahantu henshi harashwe kuko Irani yarashe ibisasu byinshi cyane na drone nyinshi cyane, misile zijya kure cyangwa se long range missiles zari nyinshi, ndetse na drone zari nyinshi zagabwe ku gitero cya Isiraheli. Nkuko mubizi, Isiraheli igira ubwirinzi bw'ikirere buhambaye cyane, harimo ubwitwa Iron Dome, bukaba bwafashije Isiraheli guhanura zimwe muri misile na drone zari zagabwe na Irani, ariko ntabwo ariko zose bazihanuye, hari zimwe zahamije ku ntego cyangwa kuri target. Bituma rero nkuko mubibona hari inyubako zasenyutse muri Isiraheli, hari aho bari gusana, hari aho bari kuzimya. Ibintu bimeze nabi, hari ibintu byinshi byangiritse, nubwo misile nyinshi bazihanuye nka 90 hejuru ya 90% ibisasu Isiraheli yarashweho yabihanuye, ariko hari n'ibindi byageze hasi bihamya ku ntego. Ndetse ubu ngubu Isiraheli iri mu bwoba bwinshi, bapanitse nabo kandi barahiye guhora ko bagiye kwihorera kuri Irani. Hanyuma leta zunze ubumwe za Amerika nazo zisanzwe zishyigikiye Isiraheli cyane, zikaba zarahiye ngo Irani igiye kwishyura ibyo yakoze. Gusa Irani nayo irimo gutanga agasopo ko nibayitera cyangwa bakayigabaho igitero icyo ari cyo cyose iri bwongere igahana Isiraheli yihanukiriye. Ayo nguko rero reka dutegereze turebe ibindi uko bimeze. Amakuru turaguma tuyakurikirane, tuyabagezeho 5 kuri 5. Uko amakuru atugeraho turayabaha kandi meza yuzuye, amakuru afatika, amakuru nyayo twikuriye kuri suruse cyangwa se twigereye kuri tere, dufite ibinyamakuru bikomeye n'abantu baduhaye amakuru bizewe kandi bakomeye. Icyo twavuga ni uko Irani ikomeje kwishima ndetse no kwidoga ko yahamije Isiraheli. Barimo baraserebura bati twabahanye turabahaye, nkuko babivuze mu mugambi wabo ngo ukomeye wo kurimbura ngoroge Zionist. Bivuze ngo ubwo naba nyarugomo b'abanyasiyoni aribo ba Isiraheli. Irani yagambiriye kuyirimbura.
muri make nuko bimeze. Izo misile na drone zagabwa ari nyinshi cyane mu kirere cya Israel, zari ziturutse mu byerekezo bitandukanye. Mu gihugu cya Jordan hejuru yacyo bayice hejuru, hari zagabwe ziva muri Syria, hari misile na drone byaturutse mu gihugu cya Liban mu mutwe wa Hezbollah. Mu gihugu cya Iraq naho Iran ikaba ifiteyo ibirindiro ndetse n'abarwanyi bayishyigikiye itera inkunga, aho havuyeyo ibitero. Muri make drone na misile zageze mu gihugu cya Israel zarengaga 300, kandi ntago umuntu yavuga ngo byarangiye burundu, ntawamenya, wenda baraza kongera bagabe igitero. Igitero Israel ikaba yari yakimenye mu masaha arenga 5 ashize mbere yuko kihagera, kuko kuva muri Iran ugera muri Israel ni kure, kilometero zisaga 1500 nkuko twatangiye tubivuga. Ikindi, Israel yari imaze iminsi yitegura iki gitero, kuko Iran yari yarabivuze ko igomba kuzihorera, kandi yari imaze iminsi mu myiteguro. Israel nayo nkuko muyizi, igisirikare cyayo gihora kiri maso. Bari bamaze iminsi bitegura bakura ingabo muri Gaza kugira ngo bazikusanyirize muri Israel bazabashe kurwana na Iran, kandi amakuru aravuga yuko mu iki cyumweru gusa cy'imyiteguro Israel updatinze cyangwa se yakoreye maintenance ubwirinzi bwabo bw'ikirere ikoresheje amafaranga asaga miliyari y'amadolari, $1 billion, mu minsi 7 gusa yo kwitegura ibitero bya Iran. Bari bashyizemo amafaranga menshi yo kwitegura no updatinga ubwirinzi bwabo cyangwa se interceptors. Nkuko mwagiye mubibona muri video zacu, ibisasu byinshi na misile nyinshi zagiye zihanurwa na interceptors z'abanya Israel. Rero amakuru yacu nakagaruka, mwibuka gukanda like, follow, subscribe, share and comment. Murakoze cyane, see you, turi kumwe nakagaruka. Ciao ciao.